Hello everyone, welcome back to my channel mga ipila. Di kumno pilong nangyay pipia dan akmat baca baklan. Di la aslam ngim chukin du shu tangba nanta telang ngan dile pan penmi video man kapori mang ngala kam yo por kendiat. Di agan ni ka video ko manta sini ngat mu ban penmi ya kawai ka review kata ka review chpang kawai ka product kabala long popular bha ki prior kila nga ibun ki bathiet bha ya kan ka product jingsle kan ka product jingsle kata na ka company Joy Joy te nga trai pila ban gas bunjat ki jingsle na ka company Joy ki bun ba ki jingsle te to gas ma fi ke ai tharai kadai ka ba le na kadai ka ba stem na kadai ka ba green na dito banum shimi ka por ngan pen i himanga kadai ka ba le tekan ni kadai ka Joy Skin Fruits Fruit Moisturizing Skin Cream with jojoba and almond oils te bun sini hapo ki dukan ki judi bet ya gitu ki tendong hai tendong ibarat deh ispoteng kala yo te hang ne pat te namar balai banga menhakan ingat hit na banta ka telang namar bang niyo sle lang bat khamat lani langadon kam sle ka khamat adangam don kam nganta tangya ka tai ti ki chat ladangadon kam te namar balai ngat hit ikan niam kadau kadai namar bang laju persang menchua ngadang persang swadi itu tendong ibarat te ngadala syam pada bakayarap ngasno kapan room kapan jam te kasni to te email yang na kabes kata jingsle te iju thiet email te ngat haj am email long is thiet itu tendong barit long ka ibun kam kapan bun palat itu ki tiar plastik te ngale kum no ngat thiet no da kani kin ka bakam he hai tendong ha ka tendong ka bakam he kani 50 ml te kala bun bah 50 ml te la yo banyak sle lang baro syiem te imei pa mangarungnya sle lang tinga penan kam lang te kalong ka papes bha la dangi penan kam ka port lang namar balai kani ka kham long cleansed te bangin penan kam palat long kom ka day cream ru teng kam daya ha daya kini ki ba ngan onga ki ba terkhong sne do te ka biang bha kani lada penan kam ha ka performance smiru oke tika sedang kreat bha ka benang mentaru namar bakal ada ka port lang tingam ban sing ban phong saat na try don na plan so pim internet ya kan ya bang phong gum ni dengan ban sing namar bang syong hayeng ka kreat palat sa baru slap bat ka kreat te musngolong am tingam ban sing ban kulum saat gum ni tong atrai nganum dapat tai pangga channel ka jonga namar ka channel ka jonga ngalale la komba shisnam tam ai tinga trai bun teng jong pipila ya itu de yang te ngamra don kam su banda batai benia tiap patiak te ladang ong chi ong ka ju ru pin salong boring bat kan sa shu jrong kai ka video pi saya thaj banya pet ru te amai lai te yakini ke product review la yam bun sin ngamju review ladang 4 pendan kam te ki ngamju review ladang 4 pendan kam nga review bet andang ada pendan kam la kumno lai benai hadian bang ada pendan kam te ngamju review shua kalai benai namar ba nganum pat so thu te kidon lei kum ki umpanyang kini ki umpanyang ki ba claim ban penjai kata te ngamju review ya ki umpanyang lei hapo jong kan review benai te ya ki jingsle nga review bat hadian bang ada peran kam kum balai benai bat ya ki umpanyang pada kum ki umpanyang sle kli umpanyang kelan met pada nga yale ban review bat hadian ka review benai andang ada peran kam kanang bangan suthu hatu ka product kalong kumno mongan su ngolong ala kam suthu kan da la kham bun benai okay dengan try pilaya yo jing mod khandiat dai hello kata eta kani ka product kalong ka balong ngan ong no kalong very natural ngabanong kam dadon bun kita ki chemicals te lada pisle shisien ru kasni do dadon kam lada pita tang
kan dia ru only pen chu kalaban pen ru me kasni do kan jam ha kasni do ru dapi dei ita ibriu ibalong terkhong kasni do te kan yarap ha pe ki kijat kham tami kini i pam la ne gini i khong dong jat mo hilaban punan kam kani ka product kalong ka bab bed door but lada pitit online lay kan kham bed door te lada pitit naki dukan chnong lani naki pharmacy te kan kham ram khandian namar ka door hangne retail price ka tho sau spa sau ko santengka te 450 ml kan kata kala song bed hi takhenya kata hendrai lada pitit online pade kan kham duna ka door namar ngatit online ni kane ayo ngalaklet kan no te pilawan check hima pi menta yani shibet dada fi kwa ban sle kani jing sle ikani ka joy skin fruits nga ibun ki pat ba ki juthiet ikani shikinong kondong shikithai nang kondong ma bun ba ki papunan kam ya kani ka joy skin fruits tinga try dan na plan jong phi ki ba long ki kwa ban tip kin mo shaphang jong kani ka jing sle tinge ka bha ba lada fi kwa ban tip pilawan pet punya bha ya kani ka video ka bangan sa batai detail shibet mo tangkau inga kwa ban batai balada pithiet kan nugo jing sle ru am pidi ban pet phaya ka expiry date pidi ban da check bahana marba lada pim check ek expiry date kala ban wanra shaka jing mansau lani shaka jing bom snow tanat hadin habut okay te phila ban check bet na kani ka label ka badan hadian kani lada fi kwa ban tip ya ka original product pila ban check na ini symbol ting ya kata ngatrai buna plan jo pipit tip henre ya kita ki parlok ki ba sa sha ki long kundong kum manga di ban long kita ki ba husiar mo pihak ban da check ba pihak ban da pet ba shua ba pin thiet ekhano kana kamar khanang ba phinum ba be ken hadien okay dia kani ka product ngala thiet ha ubanai September ti September October November tikla long live nai ti mentas last dang so ni December tinga la punan kami kani la kamba live nai tam ai pat ngala shamba kaya rap oi mde baka wat mut baka ni ka cream kani rap ya phi ban pen li ban pen ma priu ban pen phu mde kamta mde ka shu pen ro ong ya kasni do kalong kum ka moisturizing cream te kalong creamy bha ka texture ru te kani ka company joy nga man chwa ngam paju yo i por bangadang rete hadian kum to ngadala lech school kum to class 11 nga yo i kani ka joy product okay te ningkong chwa nga thiet kum kani cream tama iba khamret kani tendong tinga thiet da itu i okay ka flavor aloe vera ka to ba green ngatrai phi laju penon kam bilaju yo i dai te ida katu ngathi te nengkong nga penan kam da katu hendrai ngalata kumba alai nai but ngam da yu e kata ka jing pen rum la ni kam da snow best te kum kane pade kalong ka compare kane ka kam long creamy ka kam pen rum ka sni do ka kam pen ja tar khong ya ka sni do sin lata kum tahi kelar la phi ta tang kan dia ru lar ka sni do te katu ka rong green pada katu rong jerngam katu aloe vera joy from the joy company hi katu pada ngam tip ya phi kalong kumno tamba manga shimat bangala penan kam am kalong kapun khlut juga sni dong asno masenta katu shipang asno ka khlut apet ika dur hamat lade ngai kumba ka saw te imat kam ya ha ki ingredients sang to kim ya dai bat kasni do chonga tharai ngalong allergic tharai gitu ki ingredients te hadin kata nga beta khamat na urwat bat nga ie be kam tong khlam tai te kum la sai men step pada nga sa peran kam so jau malumala mdei bang peran kam so jau bet direct do so jau ada ka so jau ndrai nga dilute lang bat ka ken khendiat khanang ba kanum khore ka to ka so jau ka asit chang ka to so jau kan te kumta tinggal ngam chu thiet choi ka to ka aloe vera ka to ka joy aloe vera tinggal thiet bida kan ni kan te palok shop pin thiet ki product pide ban long ki bada husiar ki bada pet pnya pet bhai ka expiry date kan mawan pet bhai ya ka door yo don ki pathok mo but
day ru ban sunget kulma lagi ong gitu kalong komta kabaha komta kairap komta day ban su thiet no hang tu pidi ban da jit kan te kali bnya shwana ki wai ki bakam tip bat sa thiet wanom thiet karke namar bakan wanra skajing babe hadian habut kamtam nei ki jing sle ngar balong komta kan menshwa komtu dang khile jukwa ba ban komta mo ni kan thai le shikwa ban pen phu ela de mo shim do powder ta uno powder ta ben nata de kanu ka cream lap chong ta pan kai na gin men pan kai na imei pan na ki paralok ta ben long ka pen sniu te ka te do nga sham komta kan te hadian komtu ngandala sngot hu bangai sniu do kan hadian komtu am te kamtam teenage komtu por badang ki samla ba kimi ki persian kimi ini kita thot shan kasni do changa te hadian ka to kan ngasas sngot hu ngong ba om day kamlong man chungai kulmar te kamtam khatsan snem chapo le day ban le kulmar re kasni do mo wajuta kulmar om tang ya ki make up ki cream ru kilong ki bama la da phi penan kampal ki bom ya hap kenya kasni do pi la da phi di khna ibadang hapo ka khatsan snem wat nom le kulmar re kasni do namar la shai sababe kala sami skinyang mong sami ski persian sami kijat te pide ban long husiar ladu ba pidang lung kasni do te kum ki make up ro lada fi kwa ban make up te ngapet ke generation menta te ngai kim dalong interest ki make up te ngi menshwa ngapet ha ka generation jonga menshwa long ha ki tu ki por bangadang ki bha te nga ha ki tu ki por bangadang long teenage ngai pun ki polo jonga ki long interest bha ya ki make up ngai te menta pade ka bha hi ba kim pendan kam thani kini ki make up kan te namar ba make up ru lada pendan kam palat ru un kta te lada fidei ibre ibam nang le ban take care fi bam nang le ban make up kam long namar gi gidan ki brio ki ba teng la thai mo shubun o ki le ski birthday party ki le ski wedding party la ne ki le chkan ko party tani kan ko jingalang te ki la ta man step ba ro shi singi ki la i to make up kin dala wan hayeng ki la poi miet ki thia be kam to ki la thai tamo ki thia be kam to kim ba khamat shu kim pan khu chu to make up te ka tu kan kalong ka ma bha ki tang la ki min step la shai ki mi ki chat skin issues repair te kalong ka jing babe pada kan ya pi hadian habut om tang ba kapen babe kapen lut ru ya ka pisa jong pi namar ngate pi ngi kan thai tingi kwa hi amban take care la de matrai bon plan ngi kan thai ngi long kom ta te ngi hap ban husiar ban pikir banda sumar kan la de te parlok ngatrai tang atu hi kalabyang te lada pisha minu chungduna so bhaban lại là mẹ ta wat num thau wat num bat mo te parlok ka Christmas rukala chan ka New Year rukala chan dengan chu wish lupa ya pi chubun ala dangam yo pen mi video te la dang yo ban mi video te ngan yai wish bet man kasni man katayo mo te to ngan wish lupa hi mentaru bala chan kisni New Year sni Christmas te a very advanced Merry Christmas and Happy New Year if hi baro ki parlok ba iya changa iba jupet ki baju kersane kini ke channel ke changa te dan bak pangin ya dana kamet pasal baklan kan mau ya ublay panduai mo ada pila so baru kan mau ya ublay waju jat light kan ya ublay titang katahi ngam danang kiktian ban keren ban pen rem man siam ngam nang man keren kita ki hendrai to siam ni kita kicing keren changa na keren serious om bang keren kai te parlok tang ini kendiat ijing ajing mut changa pat ini video baret changa ngatharai pila yo ching mut kendiat khansot te parlok tat hadu bangin de kindu biang pat hawai kapor shong sok kublai shibuan bye bye